Babe unge kwa siati nyeni natiwe ni muse wakwa athi kwa mundu mukonge nondo tuina sianya enda utonga mbui ya ulee ni kiata. Itegemea kwa ipegi nutuwetie watu asiai mapenzi mailasi mithagwa nini sima binda mengi nituwe nikaraji yandu kwekala mutu anoni lakini pe level to bika for example tu asia utianio wa thayo tila tutakwa kisungu covenant covenant ya life ni nini kwe covenant ni nangi kwe covenant ya chao ya mutuana kwa ukabika bandu ukethia for example utianio wa mutuana nuta ukwendo twandu kumiolonge thayo nitu asia mutuana osu no utie na yu mutuana osu wo etha nubikie level isu ya rejection nubikie level nduku wana mundu aiguya mpaka akunenge mbui ole mundu usu ni waumie ngoni kabisa na ni watoiye mundu ungi. Na what is your advice person kwa ndo asu mundu na kutia ndo wako sakientakana? You advice yako no very simple. First of all itegemea mabikiti miaka ba. Pe miaka medha mabikiti kisheria. Onaenda mutia ni sawa lakini ndamutia moko mathei nundu miaka esu yonthe etha mekalite miaka mingi ni mamandite imwe esiana na tesiana ni mamandite imwe mali yako ana na ndatuika munembo yole ni okwenuka yokwo nundu gutwa nuthukuma onetha ndathukuma we wa mwainu cio basia musi ndacio bisia mundu ungi chao musi na aitiwa o kwa ukindu chambe na cutie kindu cha kunengwa o na mbui yole tila wa mundu wanenga wono yeti kila ndo wala simithwa no ne wanoka lea ukaza ndiko ndolewa nika watu anekibe tujuke njuke bagise bani tene na yuko kwi settings imwe depending nuzi tu address tu kwa address ya Kristo on the memoka kwa ndo mate ya Kristo no baka tukamba tu balanced kwa setting ilasia andu matena thina na mutwano wa ibeti mbinge no waikyo mu etha ni lazima mume aite mundu mukonge no lazima mu donie mundu umwe mwenesi watu yemuka na muka leo sia na mekala miaka mingi muno na abika bandu wethio jamanu ndizi no kwa pressure na asia yi na ndo aingi na pressure mbingi yuma which is not good abanga pressure lawe nayo no kutwara na heya mukai nyimbi ngwendete na ndi umena lakini mbitekelie ni kwete kibetikinge na nikiaki hapa sana akuteka labana ngoka kwaku na ngaenda kwa cho ndika kwekata ndika kweka nai lakini kipe ticho cha lea cha siai ndiko ndo twaniwa na ketha no ndwanisia ekanye nithi na biu amwezo ba for a very long time lakini mundu mukalea pyu na lewa amuyai ndo na kwa mwana siana ina release na matia na nesa na meta asiai mame ni twa muyona nona matia na nesa na pasa no maitwana kaindo kaka for better for worse I thought yelete yuko apply sindone sia madamba tosila mwa kwa mwana kana mwa kale binda zinela kapo lingine kale for 10 good years mwini fulani katika mitandao of I think for the last 1 month after 10 years ila tu asia for better for worse indi tumanisha hata pasa yili mungu atati mase context ya metwano nikibathokanyo anundu education make bathokanyo context ya metwano nikibathokanyo kuyala matwana ona context ya wasisia constitution yetu ya Christian marriage is Christian marriage yoko ndukweli pe Kenya I need to bring you the right words pe Kenya Christian Marriage Act na pe I think Christian Marriage Act something imwe ni totally watu wana nayo baileso twa mundungi lakini pe ingi ibingo ita mwana na so this is Christian Christian Marriage Act kwa andu amu matwana okibindu cho kitechao kitengo mwatianio lakini tuisisia kimbibilia ndo thayu ma bibiliani covenant kana utianio wa mutwano wasia kana watu amwatwana mwaile kwekala nyemo for better for us kwa sio na kwa thuku mukekala imwe mpaka mukafika mwiso na nituone tando makwati to siana mekalite ni mwene ni mboye tando several pick up imwe na bo ni na boye to some time ago
mekalite asume kalite 9 years matakwata mwana namo kama mbei tupoje tutatete kelondo wonde na pati undu withi yao na twapoya kwanza twapoya mboya simple muno na twe tiongaite aina nota mambo nota mandio jaribu yambe na makwata yitu nena mena mwana munini angi pe ungipe angi na boye okundu na kura nandu nesi kwanza oswa pastor kalite 11 years matakwata kwanza na ndiye muziuzu na iya mundu nandu nesi mama kukutane kite twatu todoli akandika I love my sons and my daughters sindu sya mthembosu na for 11 years ndakwatetecha mwana muthosu ne wiyo kindu chani move muno na me atuboye ina tuyiki yangai na twaboya na itina wa meitha ndatu akwebu na asia yitu nena ena siana ina na imwe nini I think kemuke college kana something like that so kumianisia ni kindu kiseo cha keli ando ingi baleo kwato siana no kukosoma mi nundu sindu imwe tumuondo matakwata siana ko sindu itona yito hospitali mukathimu kasiwa na makwato mwana na yu ando ingi na ningwenda edukise nesa ando ingi makosa asiana mailela amuka lakini utithia saingi au memeo mathina no mondozu nini siagite na bina pa ikindu you know you pick up we munesi ipinda ya sana mekalile bateo kwata mwana lakini wewe amuka no wanda hospitali mukaisigwa yewo kila kindu kisawa tutikwa na bantu bena thina twaboye we motu bothe thetwe tukapoye batabanya ko tutonie thina tupoye thetwe tukapoya tukapingwa tukaopa maimwala maligile mundu mukozipu mundu azomuyai na muvyo naku kathimwa ukamanika kana spam count yaku na kana we na bina wako yana aya thimwa ama pinambiana na niwe sinu nenga ndawa amu mando wakane wandawa ekongala jao sindu mwe ukono ingi mama bunyi ko kimundu kukosoma mi na kila mundu pati mundu utembwa athina mundu mukati witha athina mundu me witha na thina lakini ando ingi ma blame ya mundu muka matena chao momwene matathimetwa aka blame wane wangungu ni wenchao na mumethima kathima makawa maina thina ukatuika ni maimo makwenu sijui ni chao enda imuthi mwinyonde nikana naku mundu mewethi wapena thina umane undu utethio etha pe level utatetheka umane ko undu utethio ndwai undu utethio ko ndo mai ko kililia ko shako ando mai ko kilia madam Osambia ni moterese na namba yakune kana movoe pamwe can imagine stress ila wende na obitila baiki ndo siana sinenga na onenga ipasa yewo na mundu waku aikuya umahala kana ndo tonga mbo yo le ni to yetikingila ito no wete mwana no lazima with the stress mbingi mwana so enda namba yakune kana umuboy actually masi unenga de namba sorry nundu wakotilania wenena nenda kwasi ai mwana jamaa usukwenda lunja mukanenga dambo yole ni kwatia etunga muka shua kana muka niwe wina thina nundu ni batonde ko gethia labda ulea kusia kwa muka thina we kalila we ko utonya kwetha nundu wina nthoni muno akalunja muka na ethia muka timu bitu kwibinda yosia ni uthio bayanza akakoma na jamaa na mwagora na thela akakoma na muke muito ko usaingi o twetunasia no sio aume na mama kathima wa ethia ina unless with any asia itenza na niweze kana no asia hivi nundu jena o my god asia pe andu nesi acho nesi akaele matianie na mume mane kala mutwana ni miaka nana olonge miaka 10 na guma kwa mume au atana mina mwaka aitaba kwa andu mama the bozu the mume ni we na thina na nundu aume maita bia ya kuthisi vitali ni maenda yona mama kaziwa ndugethie we mena kibeti we mutishia no ronyotwa ile itatu na baike magisia Athiani we na thina sama mume usu akana tu ikibetikena sia na itatu na wona ndese kana sia na isu itatu ni sia mume wake kana tise sema kaleta for 10 good years jamaa ndazi anza na agenda issue no ronya kwethe actually thina newe inondo teneto notwa
etwa mundu na ciana nikele ile ni muyani na kiu ethingu mbao muno na viazi yake baba baba kuteza kama mshambulie muno lakini nukwika naye kutia muka mundu wa ciana onoketha genuinely mukande ukwata ciana usu already ni wo wango nikitau kinini wongelo mulea wa mongela kitau kinini muno kinini bina komulunja kuna kumune boizi do ayole kutendu kuyaitwa to tena one mbui yakwa ina ulea ai boizi onze utuini chao be kwa mboma no onengeto mbui ukewa inu na unenga nundu na ulea imagine chikotake nokethoku ana mthenzi wa ulewa ulewa yuko be maana madam pasa no kuboya na ku na tuboya ngaya kwekie chama Ondo madam usumuini story yake kila bandu nondo kwata mwana itina wa 10 good years ona ku okose wako okele otona ku kwata na ukanena kana wa dhimiwe itina wa miaka 10 ngaya kuna ngibina osonga na mbe